پیشکی بخیراتنا وقت کم بویره براسي ام برخود دينكو جلو بركت كرد يعني كالتور كردي براسي برو نمان يتشيدن از فكرم كواس هديه بكم برينها من مزخانه كديش هي اش هالكاليه برخي بشت مسكفتيه ابي بينجا جلو بركت كردي تقريبا يتيدا او حجم مصنع لي دمي مقرات فيرا وكين جيما يبتشي براسي قلتي هنك تشودي قرارتك كودي تشي دانيت بيردك او بس ما او جيبتشي هي كوي حاصر بتن از فكري بحسكرنا من بوجلكت كردي وبو كالتوري كردي بكشتي من فياب شيواكي ميناتوري بچیکی از دیسانی شخص خلقی بدم هم بوزارو کتنا بچه‌ای تا دیگه خوش بن هم تشتکی جان جبراسی اگه ام ببینی کلتور خوب شوی که بچیکری ام چی بکن و ام بکارین یعنی حتی بفروشتن جدانین کو اکتت ایره یعنی خلقی بیانی تت ایره بکاری تشتکی شواند گل خوب بتن جلو برکی من هبرکی گویی یتهرچه پارچه کردستانینا زیادتر کو اول نهمینه طبعا او هندنا شوي هندي چنکی جلو برکت مگالک صورن مگوت ما پینجا جلو برکی آلیتیشی چکری اولش چندها جوری جلو برگانا مش هرچه پارچه کردستان چکرینا بس ام چند چکین و دیسه هر یتمای اوت من تشكري اوت ديزاينيت وات حاصر قالك ماي اوت ما تشكري قالك صورن لدي خلكي ما دهت او دي بيجي بو يتمانى تشكري او دي بيجي بوما يتمانى تشكري او براسي دامي از بيش مي بومن يتخوبه نيرن دامي تنيرن تشتت قالك جداتين يعني مروف حيبتت مني براستي او تشتكي سربلنديه بوما جت بيتن امهمي براسي دلو جيان خوب دينا بي شولي كأم كالتوري خو زندكين بيجا مش وان جلو برك هالبجارتن كو اس بيبتش مجور چكو اگا جلو بركت ما هند زوربن آيا كالتوري تي چند اوي روجانا ما بكارين تبچه كيش آلي تيش تك شكلي يدينا داتن مثلا تبرخو ديت هوليري اگا تبرخو ديت هوليري تقريبا بين جوري جلو برك يتيدا بين شج جوري جلو برك يتيدا تيش تك شكلي يدينا دات حتى الاكسسوارات مثلا السرو قردنا الكاميرو بيجدينا هريكي قال لك جدانا وجلوبرك بيجكك والجلوبركا جلوبرك توان قالك جيك جدانا أبى تشتكي قالك يعني يبالكيش براستي بومن تشتكي قالك جانا وي من دل خوش كيتم براستي شكو دمي ميوانتين إيرا أو بين محيبتيت من براستي يعني مثلا إيش وانا كيشين خوبك تشيد باكور بنشيد باشور بنشيد روش أو بنشيد باشور بن يعني اشتكي جانا ما دميت كردينا بس براسي نهي لنا خاصة تدي تشي ويرد برخو دي يدواتت كان يكتنورك كريا برخو وبدي يكي سردو كريبا أصلا شكل كردان آدن دمي جنكا كرد جلكت كردت كتبا خود شند تازي اسبهياتية سر ريوي هيا سر بجنوي هيا سر چكو قيافته كرد يعني جلو بركت كردي تشتكي جدانا نويت خلقي دا دمي أجنبي يعني يت خلقي بياني تيتا إيراد بينن قالك يعني من دهوشت مينن شو أم برخونا ديني وهمي جاني وهمي ام بزرت كانوا ام لينا بينا خدان ايكش امان جيت منكو اس وانجلو برغانا جارة كدي وك من معيشكي وك نمعيشكا جلو برغا ام دانين ام بكين هر جاري البارچكا كردستاني براستي آن الباجار بو باجارت كردستاني ام بگوزينو النبيت ما بحسبي بكين كومش براستي كالتوري هاي براستي ام سربلنتي بيبكين ونبيت مجي سربلنتي بيبكين اگه ام واجتان نشوان ندين او نزان كما تشابيو ونكارن او سربلنتي جبيوا بكين ليش ام هيدارين كو ام بشين مثلا خاصة راقهانتن هرچند رودو قالك يا اكتيفا بو هندي خديت فلانا ما دهيا ام واجتان هميا بكين بس بيچك يعني ابي دهار كاريت بيتن شكو براسي مثلا أنا همي مسر حساب أخو تشكريه
ام سربلندی جی که ام شاینه هندک کاری ملتی خو بکن ام هندک کلتوری خو بسر حسابا خو و طاقت و شیان خو ام چی بکن بس وکی مثلا نمایش الوی الپارچه ببین پارچه بیچه کاری بیتن نکه ام از یا آماده ما خوبخشانه حتی خلق گلکت بیشت ام حسکن واتشتانه فیل ببینه از یا آماده ما از خوبخشانه وان فیل بکم و اویدی ها بکم بس سر هندی راجی کارکی بزحمته نکه از خازم هر چه پارچت کرسان نک باجر از حسکم چون ام کلتور خونیشا ملتی خوب بدن کلتور ما زنده دیمینیتن و خلکی ما ده برچاورونیک بو چه بیتن کما کلتوره کی گلکی های بلکی مثلا هر جیه که جیه خودا کلتور خوب پارزی چونکه کلتور یه بناغیه اگر یه بناغی نمینیتن ام نکاری اثبات بکن بو خلکی کما کلتوری های و ججبر هندی مثلا اگر تو بر خود دی زانای دنیای یه گوتی اگر تبیتن تو ملت کی بنیاسی کلتوری و هل سنگینه اگر خودان کلتوره که دیرینن و یه نرخو بهانه ام ملت گلکی بلند و یه نرخو بهایا اگر کلتور نبیتن بزانه او ملت نیه ویجا مخابن يعني أبا چندها سالة دجمنيت نج هرچر آليا سر ويشول كن ويران كرانا ولاتي ما ويران كرانا كالتوري ما خاصة شينوارت ما دزينو طالان برنا كالتوري ما ویجا هیچ تجی چنکوک ما کلتوره کی گلک دولمند هی سپاس بو خودی او نشاینه بن برکن هیچ ام خدان کلتوره کی گلک دیرینین ام هیفدارین کولی ببن خدان جاره کدی بی کلتوری زندی بکن خاصن کلا که وکی کلا هولیره وکی کلا وانه وکی کلا خوشابه وکی کلا هزارها کلی دی کل کردستانه هنه ام هیفدارین ببتجیه کی دیروک بو ملتی کرد کلتوری خود نودا هل بکرن و نشا خلک بیانی بدن کابزانن ما چی کلتور هیا مثلا کلا دمدم الكردستان روشالات يعني أبا هم كلت جلك مهمن جلك جرينجن بو زين مانوا ملتي كرد أم هي بدارن كوشتي هنا بيتكرن الهرشر آلية أجر مثلا أبيتي بيتشنا بيتن ام وکی هرورزیه که بکن آنزباره که بکن نو خلق خودا خوب بخشانه خوب اویدیه که بی ام بی کلتوری زندی بکنه و جاره کدی نیشه خلق بیانی بده از هر چه پارچت کردستان یا گریای و از من دیفچونه که گلک یا کری مثلا گوارا روزنامه کتابت کیون پرتوکت کیون دا و جبلی هندیجی ناو دیرو کتاب گشتی جنكت كابن ظلامت كابن تقول برمنك أس جلوبرك ظلام واجب يعني إيكش أبيت خاصية الجهان أني يسردم أبا أم تازه شر سلاحي وشر طوبو أبيت تانكو أبيت يا خلاص بيت بيتن شورشها ما شورشها كالتوري هنري روشنبيري بيتن بيجا خاصا كالتورة كي دولة من ما هي بيت أم بي كالتوري جارة كدي بخوب كينا مايك بو آبوريا كردستاني أشتكي جلكي جرنجا تبيتن مثلا دمي أس الدرجة هاتيا من قد متيا أس جما كردستاني أس خلكي في الكم بلا أبرو بهزارها كارجمل كردستاني هبانا اگر راسم أنا زور کس دیویژن دیوار دا مارکه کی دانی باودی جاری تشتکی کشکوک دانو پشتینگی دعوا مارکه بکن اگر ام خلکی خوبینه که هنید آی ام دی چه مارکه دانید آی ام دی چه اویدیت سخم دانید تبیتن ام دست بیکی ام دست بیکن ام في خلکی آماده بکن بوانشته اوید دی دستی کاری ام آماده بکن دا ام شین کاری بکن ویجا چل مثلا ابدیا رستن و چنین آبی چیا جلوبرگ آبی چیا اکسسوارات و مثلا واکل و پلابیت ابی ام خود کن مثلا بونمونه ام چین چتکیت زورت کم یت بی قیمت آنه یت چتکی بصناهی ام چین دبیت اینه ام چین صینیت اینه ام چین ترکیت اینه پارکی باش ام دینه پی گل هندی دا ام شین لیر وانشتا
gelek tiştekî şwan cantir em çêkên û se standardekî alemî ku em şên wekî xelkî belkî em pinêrîne derve mesela lêre me hindekî çêkirî taybet min ber hindê çêkir min got da xelek bizanît ku em jî şên wekî xelkî û cantir çêkin.